Ya hawa ni siya. Naray puspusan niya na nasari na nakita magbuhay. Sila na hadya. Oo. Dali lang. Ito yun na, ito nito mag-isap. Yaw. Okay na to? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mga palanggungan sin kami mulia amon yan kamu biyayaon ni maalog kamu mga masa ini. Miyabot na isa min waktu sin kita niyo waktu amuin ipagbabaksin kita niyo lihat tempat mulia ini. Programa sin kami pagtawakon na mo kabel iftar. Amuin magdihil patumtum pangadjian nasihat in mga kaguruhan sa kahawa biyasin waktu na to ini di hatampat mulia ini. Lugay pagtakad-takaran sin waktu pagbubuka kakitaan niyo kami di hatampat mulia ini iba na sin kaibanan kaguruhan magdirihil pangadjian amuin magputumtum akato niyo katan sanda kuman maniut yu waktu lugay pagtakad-takaran sin waktu pagbubuka long ta programa sin kami pagtawag na mo kabdal iftar. Yayaon mga kakasi, yari kikita ni bayaon na alop sing kamo labay ha screen. Jadi kami bayaon iba siguro kumulya ya Sheikh Zakaria Muhammad. Ta sin manghud sing kamo amuin pinduan niya yari bayaon alhamdulillah. Dimihil manyo tiyo pangadjian sarta hati ko bahain maudo pagbisaran sing kami. Parsugpatan sarta sugpat sinamuin pangadjian bakas namo na bisara sin panagnaan adlaw sin Ramadan, adlaw uno tadto katuan, adlaw pagtagna na to. Pagtagna. Long ta adlaw yaw nini Sabto Sabto, no, Sabto. Jumaat. sin Hamis, alhamdulillah. Hamis, Amuin adlaw Hamis. Hamis. Panagnaan adlaw sin pagtangka sing kita niuriha tahun ini habulan Ramadan. Kaya utan sing gahapon lang taon duha ina kanil pangadjian nabiyaw insyaallah taala kontinyuhon na mo in pangadjian bakas nakitagnaan na mo paliharan amo in nasabot na to ibadat amo in hantang sarta kamaksuran sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala bang niyo long tabya mga kiajagahan in lecture sin kami sinamon hamisad to. Kaya tagnaan siguro mulia di lain niya kato in tungod ibadat pagyanon karta wala na mo natik mo dito insyaallah taala di indin in waktu abutan sin long ta kami amuyad to in long tabya mga bisaron sin kami insyaallah subhanahu wa taala paliharan sin pagibadat supaya kita niyo magkapahambarayaw sarta makaamo insyaallah tabaraka wa taala in kaagi nato magtag-ipon pa Allah subhanahu wa taala karna insyaallah taala in gurumulya ya Sheikh Zakaria Muhammad amun limilay kato sin pangadjian habiyaw nini awon padduman dalil tinggilan sin pangadjian amuin kawaon deng hapanghindo sin Quran mahamulya amun kallam sin Tuhan rabbul alamin sarta sin long ta sunna sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hitokbal ko yung kapatot gurumulya guru kalasan Syekh Zakaria Muhammad falyatafaddal fadilatuhu ma'juran mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Alhamdulillah, mga palanggungan ha agama Islam in biya mga piyagmaaro ising kami kahalan sin parkala pag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sambatanda sing guru mulia amoy in long ta pindo ako ha pakaradyan ini. Katagnan na itong nasabot inamin ayat ha suratul Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai pa amin hikay na po sin ayat hikatu. Dunhaon. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ako lang ni nagpapanjari hajin. Iban sin manusia. Wat malaingkan immaksud pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habihan inhantang niya. Biya kita niyo simbiyaytaan sintuhan na to Rabbul Alamin. In pagpapanjari niya to ikato, supaya kita makapagtag-ipon kaniya. In Allahu Ta'ala, bukon siya manglalaog, in Allahu Ta'ala, lando in pagparakag niya haipon niya, di niya husaon, halaw man sin gumiini, sarta in paglasa niya, bukon biya sin paglasa sinamuin, long ta tag-ipon haipon biya sin pagtag-ipon si manusia apagka hinya manusia sabab in manusia hangan sin pagtag-ipon amin na hinang niya ipon inhamok pagka hinya manusia bista niya alta. Ingkatan mausaha sin ipon niya, magbing man to kaniya. Ingkatan sin uno-uno na, madawat niya hakabuhi niya, in magbabaya sing katantan, amin tag-ipon kaniya. In siya wayroon, kuwat niya. Buat nalain kanin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang kita ipon, kapag tag-ipon nun harap kaniya, hasupaya impagtag-ipon taharap kaniya, aturan din kaniya, amuad to'y mahinang sabab, kakitaan sin ipon bang biya din impagparakag kaniya sin Allah Ta'ala, di naman halaw man sing gumiini, labi luba na to dadlaw, ganakana. Hindi halaw sing gumiini, di mo hikasusa, ingkatantan pakaradyaan. Sabab, mataod biyayta sin Allah Ta'ala halam sing Quran, tanda. Sin insya di magpasasad, haipon niya. Laong niya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. In Allah Ta'ala, hamuk na hinangon mo. Amoy in humali hadya kaw singkatan karwalan sin Allah Ta'ala. Amo na yung pagyanong takwa. Musanin pagyanong takwa, amin halian mo yung katan, karugalan sin Allah Ta'ala, ipapahinang kay mo, mimpiang langan kay mo. Amo ang timpagyanong takwa. At niya umanib ka rin doon haon, maghali ka simbaran mo. Harihad to na, ingkatan kakukunahan mo, na hilhil na kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumatong lang niyan rejiki, sinipon kumadto kaniya, di niya misan, amin maangan-angan. Simpangatayan na, biya din yung karatong mo. Masya Allah. Amo sayan. Na, ini mga katawtay manghuran, haakama Islam, labi in marauhat na to, hadlaw ka na, labi na habya sinamin bulan ini, janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kul si biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam lahu, illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kita kamu yan. Biyata sin Allah Ta'ala hadis qudsi, ingkatan sin ammal sin anak kapu Adam. Pag yanun ammal doon na ini, amin ammal day puunan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala, piang hindo sin daak niya, piatar lang papagkahin niya manusia, ipapahinang papasiguran, bangyaon na kaniya inyaon na tanto na sadya in yadto mahinang sabab doon sinamuin
diin Allah Ta'ala magpasad. Bihan. Sabab mo na muna siya nakaja ka. Ha, bulan Ramadan, aun nalong sin Allah Ta'ala parsukuan niya, tawa tunguran sin hinang niya katan, sin kabuhi niya, mabaya sa ibandi, inrijiki niya, aun na. Bihan. Sa sumakawa haadlaw ka na, subay na to paglugtuan. In paglugto na to doon hay ni, timindog doon hapyang daakan sin Allah Ta'ala, iban piyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa babindua ini, bakas na nasabot hati ko, sin limabay, indua ini, bang muhadja akaron ning kabayan sin Allah Ta'ala, bistaon kay mo sin Allah Ta'ala, karwaro ibadat. Ibadat, inhinangon mo impyang daakan sin Allah Ta'ala, ibadat, intangkisan mo, impyang langan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat karwarwa. Biyan. Nahati niya, makaajayib. Habang sila amuin, nagparat sa matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban nagmalila matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga katawtay manghuran, hakam Islam. Nalaong niya, amoy doon hayan, biyayta niya, sugpat sinamin hadis ito, fa innahu li wa ana azibe. Aun na tunguran singkatan rijiki si manusia. Bukon sa rijiki si mukmin sampai kafir. Tutunguran na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na intungod pa parkala ha Ramadan, way makadya kami sa malaikat. Allah Ta'ala injo bakasin amal na to. Masya Allah. Mahita na to, di parayakon in pag-amal na to ha bulan Ramadan. Sin Allah Ta'ala inji majagasin amal na to. Kimi kita, bugat gaan sinamin pagsandal na to. Kikita yan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya makaingat magtungod. Sin tutunguran, sin piyag, luas lungsaran, sin kita niyo hatungod parkala pag-aakama. Labi-labi na bulan Ramadan. Inhapdi na to bihan, misan na to di panuwi suya pagkain na to manusia, labi yung pengingat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sin amin pagsandal mo. Iban sin amuin, laung ta hibal-hibal sin jantung mo yun, bang himarap siya pakain. Kaya ingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maita, wallahu ya'lamu ka'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. In Allah Ta'ala, kaya ingatan niya, misan ing katitipuhan sin mata sin manusia. Ay, onto katitipuhan sin mata. Bihan, amin, dahon mo magbisara bihan, di umatod tampak kay mo. Hati ni aon yan, tiya tapok-tapok niya. Atod daw na panipo. Atod lang niya panipo. Nakita ka. Biyayta sin, Allah Ta'ala nagbayta. Khainatal a'yun. Amin lang niya pangatod ka atitipuhan. Wa ma tukhfis sudur. Iban sin tiya tapok kalawang si bigi jantong. Kaya yatan sila Allah Ta'ala. Asabab yan, ayaran na to, inamal ibadat na to. Ang pag-ayad, amuin na piyatar lang kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karna ingkatan kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam harap pa pagkahinya manusia inyan katan wahi deng ha Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Na insyaallah Ta'ala yarigan apan ni sabsin ni laung ta inipindo ako in pakarajaan amin biya mga nagkasabot sing kita insyaallah Ta'ala. Wala tafaddal siya dato maskura. Alhamdulillah, mga palanggungan mulya, diyan na sinaki, ito na sabot sin kurang mulya kayo doon. Hinding hamang amal ibadah, ang intutong basan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya na sin mga pagpuasa bulan Ramadan ini. At tawakan ibadat, mahinang sin kita, ipon sin Allah Tabaraka wa Ta'ala di bulan Ramadan. Sabot sin guru kaina, hinding hamang amuin hadith, lamod ding hapagtagon hadith al-Qudsi, amun lang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm aw illa as-siyam fa innahu li wa ana ajaji bihi. Buk long ta ding hamarway riwayat nasabot long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi kaptangan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasana bi ashri amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkatan long na amal kakahinang ibadat
sin anak apo Adam, yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihah. Lipaton in karayawan sampai mabot pahangpu long tapikoon atau wakan lipaton Lipat. maghangpu in karayawan niya. Sampai lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ila 700 di'fin. Maka jadi pa po Allah tabaraka wa ta'ala lipaton niya sampai papitong gatos kalipat. In ang buok karayawan mahinang sin ipon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Inasabot diha ini matay mo ka may istam amal. Sin anak apo Adam. In pagbasan amal diha ini, amun amal, kakahinang ibadat, nakaamuroon, hakabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sa mabista ibadat katuan, bang inyaon wala siyara sin Tuhan Rabbul Alamin. In amal pagyanon, amal, hinang marayaw, amunin ibadat, suwayaon, biyangkil, siyabot sin sara. But inyaon lamod ding ha ibadat, sa siyara, sin Allah tabaraka wa ta'ala, tamikyan na paragbos si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo ya din amal lipaton sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amun amal sali pagyanon. Amal sali ini, amal marayaw, pati niya hinang marayaw, piyag marayaw sin sara, bukon kita manusia in nagmarayaw kanya. Amo yan itong mga palangon nakakamaistam. Nalangos Nabi sallallahu alaihi wasallam, in amal sinanak apo Adam, malipat siya, inambuk karayawan, sampai pahangpu karayawan, ila 700 di'pin, mabot pa sampai papitong gatos kalipat, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, sin Allah tabaraka wa ta'ala, illa sawm, malaingkan long na inpuasa, fa innahu li, inyan long nasukuun ko, long sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa ana ajaji bihi, ako intumungbas kaniya. Ingkatan sin amal ibadat, Allah tabaraka wa ta'ala magtutungbas. Sa amora tumandiha inilong sin Allah ta'ala, hadis kudsi, malingkan impo asalong na ako, in sumuko kaniya. Suko ko inilong sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ako in tumungbas kaniya, ay ako in lagi makaingat, bang biyadi in laggo, iban taod sin tutungbasan, hirihel ko haipon ko, sin pagpuasan niya. Sa may mga tayo mahuda aga maislam, in puasa, nakabidda din hakaibanan ibadat patuhan Rabbul Alamin. Kada lang sin mga ulama, in Allah tabaraka wa ta'ala pahuwa akramul akramin. In Allah subhanahu wa ta'ala siya in labiin kamura, din hakatan magmumura. Amen. La hadda li ita'ihi. Way roon had, way limit. Sindirihilan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Way tugtuman. Bang in Allah tabaraka wa ta'ala dimihil kay mukarayawan dimihil tungbas, way makapagbaya patuhan Rabbul Alamin. Siya in makapagbaya bang diin nirihil niya sarta way had niya. Di pagkabuso ni Allah tabaraka wa ta'ala pahala irihil niya ipon niya. Natungod diha ini may tayad tulong sin Allah ta'ala malingkan in puasa. In puasa lang sin Allah ta'ala inyan lang nakako ako in tumungbas kaniya. Kana in puasa wa hada jaja'us sabirin. In pagpuasa ini tumbas dirihilan sin Allah ta'ala mga tao magsasabar. Pa inna siyama minas sabar. Kada in pagpuasa ini, lamod siya rin ha, lang tapagyanon pagsabar. Bangoy kasabar mo, di mo sa'yo madawhat. In ibadat ini, karna, uy na magsandal ka to, pagtangka ka sinhuaw iban hapdi mo. Yaw in pagkaon kikita mo, pamahiway mo, iban inuman malanab. Sa tiyahanan mo yadto. Di ka kumaon, di ka uminom. Karna, siyabaran mo, in hawa napso mo, karna sin pagtaat mo, patuhan mo, Rabbul Alamin. Na pagkainin ni, dengha, jumlahan sin pagsabat po Allah taling pagpuasa, na, law sin mga ulama, in iniwayhad, sindirihilan sin Allah Ta'ala kanya karayawan, karna, siyabot sin Tuhan Rabbul Alamin, hakuran mahamul liya, inna mayuwappas sabirun ajrahum bigayri hisab. In tutong basan hirihil sin Allah Ta'ala. Ang mga tao nagsasabar, ajrahum bigayri hisab, intong bas hirihil kanila, di mabista. Wayroon hangsulag, wayroon hisyo-siyo,
makawista, makaitong, makakira, sintutong basan hirhir sin Allah tabaraka wa ta'ala, ha mga tao nagsabar, nagtag-ipon, nagparagbos sin pag-ibadat patuhan na bula alamin, tiyahanan in uhaw hapdi, habbot paso, bang mayan maagad in kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hangkan na yan tulong si mga ulama, na wayron hadlaw na sindirihilan sin Allah ta'ala, tungod pa amuin hinang pagpuasa, karna ini lamod din ha mga ibadat, amuin maghajat, suway magsabar, in tiap-tiap himihinan kaniya, nalaw sin Allah tabaraka wa ta'ala, in dirihilan sin Tuhan da bulalamin, ha mga sila nagsabar, in partong basan, hirihil kanila sin Allah ta'ala, wayroon hisyusyo makawista, makaitom, maringkan tupot tunggalin Allah tabaraka wa ta'ala, in makaingat sin laggo, iban lang taod sin dirihilan, hirihil sin Allah ta'ala partong basan, mon paipon niya. Amo yan itong mga palanggungan ha agama Islam, in dahil ha mga ibadat, nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but in ibadat kuno, hati niya namuk karayawan, lipaton siya maghangpo, inhangpo, makajari pa Allah ta'ala, lipaton papitong katos kalipat, inyan, depende na lang si mga ulama, ha, kaarisin ipon, nagparagbos sin pag-ibadat, depende, ha, lingkat sin ka-ikhlas, habigi pangatayan niya, sarta, sin mang biyadin siya nagparagbos, nagpaamo sin ibadat niya, amon, nakaamo, natatap, iban sin kakahinang, piyaragbos sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto in ibadat sa wasa, amo in dirihilan tungbasin Allahu tabaraka wa ta'ala, amon aon ka ikhlas, karna sintuhan da bulalamin, sarta doon siya miyagad, timaayon, ha aturan, pagparagbos si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto mga tay manghod, balik ko in lang ta kapatot hakur mulya, amo in subong patsin pangadjian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawati wa salam hapamu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin paranan din kaniya. Nakahati kita niyo sin katan kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala paganggautaan na to. Sababin siya daak. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hanganin siya daak, nari siya magpalabi-labi. Patuhan Rabbul Alamin. Bang uno na hadyan dia akan kanya, mahadyan to ni baita niya. Sababin siya daak. Nah, sabab yan, dahil nga mga tanda sin, ini, suway to, bihato in urulon na to, atawa tanuran sin kataan amal na to. Muna rin habita sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Hasyr, ayat 7, Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na hadya. In, naparatong maun kanyo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rasul. At iniya, pag yanon ar-Rasul doon, in piyatudjuhan amo nang kay napusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakudo, kawaan niyo. Ati kawaan niyo, pag-anggaw ta inyo. Way na pagduwarwa. Inyan katantan, way roon nakasaan niya. Bang singuran niyo in Rasulullah katan sing kakahinang, di nakamumasa. Yan. Ang kanasamil na mayta siya, labi-labi na tuod, umulang muk amal, dahil katan, amal. Amo na yung sambahayang, inagi niya, sallu kama ra'aytumuni, salli. Sambahayan kamu, biya singkita niyo kako, biya sing pagsambahayan ko. Amo yan. Sarta damikian, hapagaji. Kuduan ni manasik ako. Kawa kamu sin aturan pagaji, dahin kako. Bukod hisiyo na hadyan mamayta kaniyo, biya ning pagaji, biya ning katanta. Ada kala mo klas ng isab kita niyo, mga kataw tayo manguran, in panganal na to, ibadat sa kalitoy, bukod amo. Miyo klas bihan, pasal sin naka, ini tulik kita pabukod amo bihan. Nakasima kita ring hamin aturan biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab mambukwak to bay tanta kamo. Jima tiyan hatin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Aon hambok nasarda sinambok sahabat Ibn Abbas ay tulong niya. May takaw simod palom sin ibadat paghaji da hindi ka masjid. Sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam buhi-buhian parito siya magtagna ha kuan ito. Sinamin hatim po namo buhi-buhian ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minid din di masjid niya madto pa abyar ali. Miqat. Amo na in pagyanon miqat. In miqat aturan sin paghaji didto ka mag sumod palom ihram. Imana sumod palom ihram magniat na kaw sin ing ikaw maghaji na. Labbaik Allahumma hajjan. Bihadto inamin miin pag ini mukarna mo. Sa dito halukalit to. Nalong niya ka ko. Uno yung sabing niya. Long ha sinamin niya to. Minsan nilong niya napalabya ko na bulang pila mile. Indayaw niya. Dahil hindi ako masjid sin Rasulullah. Paano yung sablong niya indayaw niya sin masjid inikiyaon na to yan naman pagkatuon pagmikatan bihan. Iwan sin masjid sin Rasulullah. At ini malagong pahala dahil doon haon biyayta. Nabukon biya to sa tiap-tiap amal aw naturan niya. In tiap-tiap amal aw siya sukuran niya. Di kau manjari magpalabisin sukuran mo. Di kau manjari haupuon mo sabing sukuran mo. Diin na yung biyayta sin Rasulullah. Wa ma'atakumur Rasul fakudu wa ma'anahakum anhu padtahu. Biyatun hadya. Naramit yan, biyayta pari pagpahut ka to tanim mga katawtay manguran. Ayat, Suratun Nur. Ayat kay mantagupat, parman sinallahu ta'ala. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaw, fa innama alayhi ma hummil, wa alaykum ma hummiltum. Wa in tuti'u, tahtadu. Wa ma ala rasuli illa al-balag al-mubin. Bita doon na ini. Pangdaakan sinallahu ta'ala ha, daak niya. Kul, baitaan kanila ya Muhammad. Pagtaat kamu pa Allahu Ta'ala. Iban pagtaat kamu paraak niya. Hati niya ikaw. Baitay sila sin, ikaw hindi ako. Pa in tawallaw, pa innama alayhi ma humil. Nahisiyusi manaykod deng hapiang daakan sin Allahu Ta'ala iban sin Rasul niya na siya na magdasi magugat paginawawaran niya. Magbingka niya. Nahisiyusin himinang. Hisiyusiyo pa siya butdo na ini. Damikyan magbing daman to pa amin naginang kaniya. Ha? Hisiyusin nagpunan hinang, magbalik pa amin nagpunan kaniya. Bihan yan. Naamo yan to. Naubos biyayta doon na kay napusan sin ayat. Lang ni sirul ayat. Wa in tuti'u tahtadu. Bangkaw magtaat na pa Allah Ta'ala iban sindaak niya, ampakaw sin Allah Ta'ala hidayatan. In piagbidaan sin amal way hidayat iban sinaon hidayat, ikaw in piagwakilan sin Allah Ta'ala sin kabayaan mo. Bang unun jumato, wayron natatabangan sin Allah Ta'ala. Bangkaw aon hala hidayat sin Allah Ta'ala, ingata. In lima mo umulin, aun rida sin Allah Ta'ala. Immata mo umatod, aun rida sin Allah Ta'ala. In uno-uno hinang mo yaunin hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin, kumugdan na sa diyang katan hinang mo paamo. Kana, may ninukaw sin katan kahalan, wala mo natali, may tamo kiaris sa lembihan to, pasalsin, amo at hidayat sin Allah Ta'ala, patudyon ka paamo, sabab sin maksud mo, amo hindi mig doon kay mo, in pagtaat pa Allah Ta'ala, iban pagtaat, para Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Nabihan saan mga katawtay mangurana ka mga Islam, na amoy at timbya mga ikasugpat ko, hibalik ko pa ini pindo ako, insyaallah ta'ala sa wabi alupararbus, masuk na waktu na to. Panito padlal siya na to. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami kama amon yan kamubiyaon imaalok kamo. Sa lingkat-lingkat amo in pangadjian sa arta nasabot sing kurong mulia in mga parkala pag ibadat patuhan na bulalamin. Hindi to kita man jari mangliulakad haamoin aturan sara kaya tampag ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karna amurayan insuntuan sing kita niyo tungod pag-akama wayroon duka ing naraaksin Allah Ta'ala amuin ipahinang ka to sunduan uupihan
tungod pa ibadat amo ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga sa babyan to diin na in aturan pagparagbos si Nabi sallallahu alaihi wasallam tuon pa pag ang gawta na sin ibadat amo na subay sabin singuran iban lang taupihan sing kita niyo. Diyan sa tabo sing urang mulya kaina ayat sin Allah tabaraka wa taala wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ay riin na lang sin Allah tabaraka wa taala in piartong kanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in kaaki hantang aturan sin pagibadat amo na dyan din singuri iban kawaan niyo salta amin ang gautain niyo. Alapon diin din sin panglangan kanyo amo di ni papahinang anatangkis na kamo kana inyan bukod na yan langod din nga mga ibadat tatay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag namatara mga tay mga ka mga Islam mataod din nga mga dalil in suway tuod kita niyo simingod ha pagparagbos at tawakan na aturan hantang kayfiya sin pag-ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ha nasabot kayo na siguro mulya tungod pagsambahayang lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Pagsambahayang kamo biyasin sa kaula-ula amuin kita niyo ako si mambahayang atin niya in sa kaula-ula bang kamo mag-ibadat magsambahayang biya batud hantang sin pagsambahayang ko amon kita niyo ka ako mang biya di in pag uroko ko pagsujud ko in paggiatidal ko kataan sin tibayhuan sin lawta kakahinang halawm sin sambahayang suway niyo ako singuran karna amoriyat to in sambahayang nakaamo katabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukod paparkada sambayan. Tungod pag-amuin, pagtunay sin manasikul hajj katuan. Pag-hajji. Nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasik ako. Ay kamoring ka po. Sinaturan sin pag-hajji niyo. Kataan sin aturan, kabayaan sin Allah ta'ala. Amuin doon, hapag-hajji, masampul na ipag-hajj, karna sin Allah tabaraka wa ta'ala, ay sinod ka mo lang sin Nabi ka ako. Biya dahado, di kita man dyan magmukhalip ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hapag ayil mga tay manguda arama Islam. Inyan siyapot si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inari niya, man tawadda nahwa wudu'i hada in puunan sin hadis ini, nagdemo in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piya kita niya, kasahabatan niya in hantang sin pag-ayil. Bang biya diin aturan hantang sin paghugas sin lima, nang biyadi in pamaymugmug, in paghanggit sin tuwig, palong sin ilom iyad sin pagsunga, nang biyadi in paghugas sin bayho, sa pagsapo sin buhok, paghugas sin duwasiki, inyad to piyarag po sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diya kita niya kasahabatan niya, in hantang sin pagwudo, amo in laong taiyakad niya, invita sin Allah tabaraka wa ta'ala, hatungod pag-amuin sa pagwudo. Ida kumtum ilas sala pag siluwujuhakum wa idiyakum ilal marapik sambay pahinapusan ayat. Inya do piatarang sin Nabi hantang ampas siya imian. Inari niya man tawadda nahwa wudu'i hada isyusyu in nag-ayil. Diya tud hantang sin pag-ayil ko ini thumma salla rak'atain ampas siya si mambayang 2 rakaat la yuhaddith nafsahu wala niya diya dagbos siya raw siyasat ingin hawawaran niya tungod parwa ibadat ini. Amon on pagyanod to. Pag-ayil, iba sin pagsambahayang. Wala niya liya murag si parkala pagdunya. Hawak to siya nag-ayil, iba nagsambahayang. Law sin Nabi, gupira lahu matakaddama min dambihi, ay naampun kaniya sin Allah Ta'ala. In uno-uno na nakauna rin ang mga pardusan niya. In, shahid ito mga tayo mo da aramay Islam, suway in ibadat, biya tuod hantang sin pag-ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan mga kakasi, biya dagbos miyabot na in wakto sing kita niyo, hanggang minute na kuman, seconds na kuman, wakto na pagbuka, mura-murahan, piyalahan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta tiyay mainibadat sing kita niyo, makaamuha kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala, mamaid kami rapal kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakikita nagdublin. Maksudnya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian dalam Ramadan Bapak Ibu yang May pan-off ini? Ha? May pan-off? Ano? In camera. Pagkawas na magbang pa open na. Ano na niya? Ay na, patulong ko na.